Nyani ngoba siyakwazi hlezi kubona la futhi wena wadiliza izikhwama eziningi onansika wena inyanga ayinazo izikhwama namhlanje ngenxa yakho. Hayi kuzona izinyanga akekho umuntu ongathi isikhwama kanaso ngenxa yami. Usuke uvela ungakwadi ungayona vele inyanga. Meza ngiyabuka la uthinteka kama skandal amaningi. Ngeke ngabuka lento yakho le nisayenza lapha nenza ikhwama lezi ayinamabhakede la no Tamara. Manje ngiyakubuka la uposta advertising inyanga mfowethu. Uthi wena ayikho into embi yokwayibona ngayo inyanga. Kanti recently mangibheka ngoba sengicinga ngaze ngakuthola unokuposta ezinye zezinto mina ngoba sengithi ngicinga ngakuthola recently uthi ku MK kulungile ngifuna ukugxila kakhulu ku MK uthi ku MK emva kokuthi MK kunezinto nje ubuka njengomuntu ngathi kukhona isaka olitholayo niyakhokhelwa wena ngokuthuka abantu ngoba impilo ngathi iyashintsha emva kokuthuka MK impilo ngathi iqala ukushintsha manje ukhona ekutholayo niyakhokhelwa manje ngokuthuka abantu nabanye bathuka ngisho abantu abakhulu nikwa malini meze ngaze nidele impilo zeni kangaka bafowethu. Yabona sika awukazi ungizwe ngikhipha inhlamba ngowami umlomo ngiwazi ngisho ufuseke lo bawuthi ngithuka iMK bawungangikhothela nenhlamba engangayikhipha noma mhlawumbe kwathiwa ngithuka umholi hayi ungakungimentionela umholi engangamthuka ukuthi ngathini ngimthuka ngaphandle ke bafuthi inhlamba uma ngabe siyiqiniso noma angangazi but mina inhlamba ngiyazi isuka lantu kofuseke kuphi but akunayo umuntu engangamthuka akunayo futhi umuntu enginenkinga naye personal ngaphandle khona mhlawumbe kodwa ukuphoxa khona niyaphoxa ukuphoxa uthuki kodwa uyaphoxa kodwa ukuphoxa futhi unakho kodwa ukuphoxa uma ngibheka ukuphoxa nje lana mfethu awona mfethu uma uzofaka umuntu omdala mhlawumbe ongangangcamalala bengingafuni sigxile kakhulu ngoba ngifuna ukungena kulento yakho le oyenzile wafaka ilokhuzana wafaka ngiyeza kuyona ukuthi kumele sicacise qala sidlule kahle le si clear sonke akunankinga siyeza lapha but funa sikulungise nalokho. Yabona mfethu ukufaka izinto ukhulume amagama asakuhlambalaza kufana nenhlamba lokho ukuhlambalaza nokuveza izinto engalona iqiniso iproblem ekuthiwa propaganda uzenze kube ngathi ziyiqiniso nina miyeza niphiwa ukukhuluma uma nikhuluma kakhulu kahle futhi banilalela abantu kunabantu abadalela ukukhuluma osopolitiki basilimaza ngalonto leyo baphiwa ukukhuluma when it comes to ama action abenzi kodwa ukukhuluma engakhuluma umuntu umlalele yonke into. Recently uwafaka umuzi lapha kaNcamalala wakhuluma inkulumo ekhulumile ngendlela oyibeke ngayo but inkulumo yakho uma uyibeka mina ngokwami ngithatha nje ukuthi ukuhlambalaza lokho ubukwenza nokudicilela phansi isithunzi somuntu omdala because uma singathi veza ke phela nemizi yabanye awukwenzi ungeke ukwenze futhi lokho. Alright sika singakadluleli phambili ayikho inkulumo engikhuluma ngibhala i-caption lapha ngadlala music isithombe was taken from Facebook thatha sabekwa sanamekwa lapha engasibeka khona ngase ayikho into engikhuluma khona into engiyithandile oyishilo uthe osopolitiki akekho umkhiphe ngaphandle wathi baphiwa ukukhuluma kodwa benzi akekho umkhiphe ngaphandle ukuthi ngaphandle kwasibanibani ngikuthandile lokho mfethu. Hayi kulungile mfethu asingahlali kuleyo topic leyo ayikho inkinga ngoba lensizwa ekade ngiyifuna la isikhona la eyagileka advertise umuntu wena mo advertise umuntu awubuze yabona angifuna uqamba mama mina ngizokutshela iqiniso mfethu yabona abantu abayizinyanga abagcola ku social media labagcwenye la social media
abagcwele la bonke siyazana mina nabo. Uma ngithi abagcwele siyazana mina nabo, sengibuya kubona abanye noma ngingaze ngibaveze la ngiwafaka amavideo abo la, kodwa sengibuya kubona kungiphatha kabi, kuba buhlungu. Angisho ukuthi lenyanga uyifake lapha ngibuya kuyona, kodwa kuba buhlungu uma sengibona umuntu ephinde advertise futhi lo muntu futhi lo bese ukuthi mina sesikhulumile nawo. Abaningi sakhuluma kahle kabi nawo, baxolisa abanye bathembisa ukuthi angeke bephinde bakwenze lokho. Nakuba abanye bese bezama eceleni ukuthi bazama ukuthi bangiphekele uphuthu, bangifide uphuthu, bangaphumelela. Kodwa nje izinto eziningi miyeza ezithinta lezi nyanga egcwele, hayi mfowethu, sengikhulume kaningi and I'm sure ukuthi amavideo ami niyawazi. Mana-ke Nsika, ngifuna ukuza la, ngiyeza kule nto lena ukuthi kokaba ne-voice note la ucompliment inyanga, uncoma inyanga. Angibuye la kule advertisement, ubani umuntu advertise inyanga, ukutshela umuntu lenyanga le engikhulume ngayo lapha kade ninayo kwi-MK, ucomrade lakho ngabe ucomrade wakho ngabe yini, yaphinde yabuya futhi ezokhala ukuthi he spends so much from his own pocket, ama-funds awo nomndeni wakhe support iqembu leni, yasithi siyaphuma kuleyo nto leyo. Mina uku-advertise umuntu yini umuntu uma uzomyala ukuthi akahlale esigodlweni sakhe, ngoba uma uyinyanga ufana njengomuntu owumuholi onabantu awukwazi ukuhlukanisa isizwe sakho noma abantu bakho njengomholi. Angiyazi loo nto leyo ukuthi besihamba njenge-advertisement yini. Ngase ngathi futhi engikubalulile mhlawumbe ngicabanga ukuthi-ke kube sekukuphundula kwakwenza i-advertisement. Umuntu mangamazeli mina iskandal, angikwazi ukufika la ngithi engikwazela ukuthi kodwa into engeke ngikwazi ukuyiproduce. So ngase ngakubika nje lokho ngamasibomu ukuthi bengingakuhle ukuthi afocus emsebenzini wakhe, ngoba lento yabe yalimaza iphathi yabo kugijimisana nepolitiki beyizinyanga, ungazi ukuthi sebehabule. Akahlale ngale, angazi noma mhlambe uma ngabe nimarketa kumarkethwa abantu bayamarkethwa yini ngaleyo ndlela leyo. Okay, ngiyakuzwa lokho. Uthi wena ubungama-advertise kodwa ufake isithombe sakhe esesigodlweni, wathi wena akukho ukubi omazela khona. Kubo bonke abantu namenza ukhethe nje ukuthi uthathe ukhethe uthathe isithombe sesenyanga wasifaka kwi-wall, wasifaka kwi-wall yakho, wakhetha ukuthi nje wena ukhulume ngayo ukuthi akukho kube engikwazela khona mfowethu. Kanjani mfethu, mina ngididwa lokho ukuthi wena meza kwenzeka kanjani mfethu. Okokuqala meza kwaye kwakhona inkulumo lana bekuyala bafowethu ukuthi meza into ka-TikTok iyinkinga. Niyayifihla bafowethu, siya-understand ukuthi indlela eniyifihla ngayo la ku-TikTok, but abanye abantu bayakwazi. Ngoba mina sengiyakwazi mina, but ukwazi kwami phela akukho okubi vele. Mina ngumuntu nje yabo okwazi ukwenza ucwaningo, indlela okwazi ukwenza ngawo ucwaningo, ngithole uMyeza impilo yakhe iyashintsha njengamanje. uMyeza nemoto seyishintshile, uMyeza usetholakala endaweni ehamba phambili. Ungiphikise mfowethu uma uthi nginamanga, lokho ngangakhupa, angazi ngiyakhupa ngalokho, kodwa into engiyazi esengiyazi ngawe leyo manje, noma ngeke ngazi noma into eqale nje ngoba usuqala usukhuluma kabe ngamaqembu ezepolitiki noma kwenzakalani, but ke angikho lapho. Nanokuthi Myeza, uma ningabafana noma nizingane zabafana, angeke sanikhethele abafowethu ukuthi zamani kanjani indlela enizama ngayo. Angeke sasho ukuthi wonke umuntu akabe ne-payslip. Indoda iphile ngey'nqumo zayo nangamaplani ayo, kodwa niwabheka amaplani, amanye amaplani bafowethu awamahle. Mina kukukhuza nokufaka iyalo ngoba lo TikTok lo saphephile esikhathini samanje. Uzo-advertise umuntu wena, kanti lo muntu lona usegile abantu abaningi abakwazi ukufinyelela kuyena, mhlawumbe kodwa bazokwazi ukufinyelela kuwo. Nsika angilekelele la qala ngoba uyangihlolela kahle uyangihlolela impilo yami at private. I keep it confidential ngamabomu
Nginesizathu hayi ngayivezi la ku TikTok. Lucky enough akunawo ama-shenanigans empilweni yami, ngisho into okuthiwa nje ukunquma noma ukuhlela ukusoconga. Anginayo into ekanjalo, akaze futhi ngibe nayo into ekanjalo. Angazi ukuthi manilandelela iy'mpilo zethu ney'gaba ukuthi ngoba nakho mhlambe ngingahambisani ne-MK then impilo yami isihambe isiba ukuthi kanjani. Ngiyamangala uma ngabe sekukhona ama-surveillance cameras asibhekayo ukuthi sikuphi senzana ngasona siphi isikhathi la kwa TikTok. Ayekho umuntu engangalwa naye noma ngamlwisa. And then akekho umuntu futhi ngikubuzile mina ngendaba yoku-advertiser. Futhi lento le angazi waye lokuhlambekiswa nje ngoba sikhuluma ngalo ntozana ngalo nto le ngozikoda. Excuse me. Uzikoda mina ngimuphi isiyalo. Njengobhuti kuphela apha ngingam-advertise angisho ngomuntu kodwa ukuthi uyalapha wenzani ngimuphi isiyalo ngase ngamtshela futhi ukuthi angimazeli itori mhlambe ama-shenanigans ukuthi useshaya abantu nani. And then sikangaze ngikubize mina ku-live ngizokuklalisa ngithi kade compliment ukhehlelezi laphana kade kutrend voice angaze ngikubize kuyona yonke lento le nokuthi into yakuyekisa izinyanga angaze ngikuquestione ngalonto leyo okwakho wedwa leyo nto leyo ngoba wayiwisa nje wayithela phansi wathi bhu wawungakazi insika ukuthi uphuthu lukhona kuyathunywana. Yalela-ke bafo la ngifuna nje uqale ngilungise into yakho le isho le ukucomplimenta inyanga ngazi icompliment inyanga sidalo kune VN angazi baye ekhandwe kanjani ngisho manje lento ku live nabantu bakhona bonke kune VN ekhona lapha uthiwa kuyimina lo khuluma lapha ngiyancoma ngithi mina le nyanga ngiyashaya kwashaya wacima kanjani yonke lonto leyo lezi zinto lezi enzenza kolokhuzana nikhulumisa opopayi nikwazi ukushintsha abantu kumathi ukukhuluma ayikho indaba phona miyenza uma ukuthi ngoba uhlakaniphile ngiyakwazi wena bona wonke ama-VN nje manga ama-VN engangawenza mina yini kophuma i-VN eyodwa nje kuthiwa nayo le VN le mina miyenza izinto zami kwethu into zami ngifuna ukukufaka la kunezinto mina engithi mangiyikhuluma engayikhulumi nanombani and kunezinto engithi mayikhulunywa kumina ngingayifaki ku social media ngeke ngakuveza ukuthi mina kunezinyanga zazangincenga ngithi ngifuna ukuneza imali angiyeke lento le nginama voice note lokho angaze ngwafala uma voice note lawo so uma sekuphuma i-voice note ngingafike mina ngithi wena miyenzo wrong ngiphinde futhi ngithi right mina ma wrong mina ngeke ngiphinde ngishintshe ngithi right aphandle mase ngibona ukuthi umyeza usexolisile wabuye wazozehlisa kulabantu labo ukuthi cha sizwe bengi-wrong la ngadla imali kaThamara ngithi isibonelo ngalokho so sengiyaxolisa noma ngangifuna imali kaThamara ngiyaxolisa then sengingasho ukuthi umyeza unokuyisola angeke ngivele ngisuke ngithi mina umyeza uyayisola engakaze avele umyeza uyayisola ngimncome ngithi nangu umyeza ayisola hayi bafowethu ukuthi-ke into engiyithandayo umyeza nabantu sebehlakaniphile abantu bayakwazi ukubona into engekho umuntu uyakwazi ukubona lento lena ayikho-ke lento le yabona nje lento ekwe-voice note ngayiziba ngamasibomu bangisendela abaningi bethi hey ngayiziba ngamasibomu but-ke ngeke ngilokhu ngiyichaza kakhulu angiyazi le nto la kumina lona asikho lapho uthe uyangazi ukuthi ngihlakaniphile noma ngingazi ukuthi ukuthathaphi lolu lwazi olungaka. Mina ngikwazi ukulalela into wensika ngiyayazi AI artificial intelligence ukuthi isebenza kanjani. Angikwazi ukulalela into ngibe ngikwazi ngihlezi ngibuza ukhuluma la noma ungasemningi la la enkundleni zokuxhumana kodwa ngikwazi ukulalela into bese kube ngathi bese ngiqamba manga ngiphunduleka ngaleyo ndlela leyo ukuthi ke nakho ubuye ungarespondi ku-WhatsApp ngakuforwardela leyo nto leyo ngayihleka leyo nto leyo ngamabomu kodwa ke bese ngekho la into ekhona wena uthi mina ngi-advertise uzikoda ngiyakuchazela ukuthi yini isikhangiso noma uku-advertise leya ivideo engayenza lapha ivideo engiyenzile lapha ngasho ukuthi ilentozana lapho uzikoda kade ekhuluma khona ngase ngamuphi advice ukuthi awukwazi ukuthi uyinyanga ube usopolitiki awuwahlukanisa amakhasimende akho phakathi angikwazi ukuthi mina for a practical example
ngiyabahleli bemcimbi ngiyinkatha bese ngisuka lapho ngihambe ngenyangeni noma ngibonisa unyanga engangisiza umuntu wesiZulu kuthi ngibonisa uZikode ngizoya kanjani kuZikode uZikode eMK ngizomtshela kanjani inkinga engibhekana nazo eqembini ebe yi-opposition so ngangisho mina uma umuntu wakamoya noma spiritually gifted you are a leader so uma uyi-leader ukwazi ukuhlukanisa ibandla lakho phakathi ngase kugcineni ngakuveza ukuthi ke noma futhi enye into ngingenazi iy'kandala engimazela zona uyangithola so ngalokho kwasuku-advertisement uZikode akaletha imali yami akangibhadali mfethu uma ngabe sengim-advertiser ngaleyo ndlela leyo akavele angibhadala ngisondele eduzane angazi noma nto kaZikode kuphatha kabi ngesimo sokuthi wakhala ngokuthi iqembu lakho libheke phansi selilibi kakhulu wamosha kakhulu imali yakhe noma kwenza njani anginalo ulwazi kuleyo nto leyo. Hayi mina wethu mina nje phela kukuyala njengoba ngihlezi ngikuyala ngithi mfethu akumelanga yini ubhuti omdala bafu ubhuti omdala ezumfowethu nombhuti omdala ngalokho kungcetheza cha ubhuti omdala njengomfowenu omdala ngizothiwa ngabe ngimncane ngeminyaka kodwa ngimdala ngokwenza izinto nangokumbono imbono yami ikhulile uyabona into kulungile angeke mina mfethu kunalensizwe sifikile la lenyanga le wena kade uyincoma iyathinteka kulento wena othi wena ayikho into yazela yona kunalensizwa lela u95 uba 95 Gmail insizwa lena engathi yake yayenyanga ensizeni kodwa ke gcine selivene igama lensizwa leyo noyincoma ifeleni ukuthi naye ayikho into yazela yona noma kubuthi ubungayincoma ukuthi ungadvertise kodwa cika na unathi la unathi uzosubmita kumina ukuthi uZikode unamashananigans noma uzothini uzosho ukuthi unamashananigans noma ngeke ngazi ukuthi awani amashananigans kodwa wena njengoba umeka nje umuntu omsulwa nje akekho umsulwa ngendlela kwakuvela ngakhona. Hayi awuthi ngilithwala leli jazi leli ngizwe noma ngingahlangeneke nakho lokho ngoba mina bengikhuluma de kusuka kumina noma ngisengakubona kulungile sanibona njalo mfowethu futhi nathi sikhona Ngixolise nje mfethu umncamo wolimi ukuthi kunezinto ezike zithi mazenzeka icasule yabona ngoba uZikode bona la kulayo ngendlela engaphathekile kahle ngayo ngaye ngizombiza nje ngegama ngakubaluli lokho ubaba uZikode ubaba uZikode wangivikela umoya okanye wayengihlolela la kunezinto zami ngihambe kahle okanye ngizophelelwa imali Ngabe sengisuka ngiya kwenye inyanga Mbumbulu ngapha eThekwini eyendisile nayo lavele igama lika uZikode lapha eyangidla imali ukuthi uba uZikode kahle kahle unawo leya nyanga baxhumana naye ezinye izinto ezingicasulayo lezo ngaloko ukuthi uZikode inyanga engubaluleke ukuthi kodwa yangapha eThekwini yes angeke mfethu angeke angeke ngiyahluleka la nokusenda izinto la angikwazi ukusenda kanjani ngoba ngifake into egreen laphana bengifuna ukusenda kanyanga le okusho ukuthi babe mdibi munye nalento babeyihlelile lento babenza kwenzakalani baba ngakho ngizokujabulela awubrief mfethu wahamba ohlola kuZikode yes uba uZikode ke singahamba ohlola kuye yebo yabantu nomnethe yini ngahamba ohlola kubaba uZikode wangitshela izinto ezayizokwenzeka kumina ngathi mengithi phela akangisize engilungisela izinto zami ubaba uZikode wathi yona leyo nto akayenzi ngahamba ngaya kwenye isithombe senyanga akuyona futhi inyanga leya
akuyona inyanga futhi leya nto leyana yazi shem akuyona nenyanga leya Thombe. ngathi mengifika izinto zayisho lezi zinto zayisho uzikode zafike zenzeka lapha eThekwini lo muntu angeke yena engubaluli lo baba uhlala kodwa babukhumalo oyinyanga angeke yena zafike zenzeka ukusho uzikode nawo leyo nyanga babe mdibumungu babesebenzisana ukuthi mina ngize ngigcine ngiqoleka Ngihleke into lana isithombe kunaso isithombe salisa lenyanga ukukhulunywa ngayo la but angeke ngikwazi ukusifaka la ngenxa ukuthi angisakwazi ukuphindela emuva ngenza into eyodwa but kunama comment engiwabukayo laphana ngiyacela ukuthi singabiza amagama noma ngizothe inyanga yabo ngoba manje masibiza amagama enyanga yebo khona nishaya emhlolweni impela ukuthi lokho nikusho kuyikhona lokho nikusho la kuma comment kodwa ngicela singabiza amagama enyanga kodwa kwazi uyikhona impela kanje bayazi bathina abantu bama comment kodwa kuyikhona kodwa bengifisa ngazi ukuzi kodwa ngatholala kanjani kulento le ngazi kodwa ke mhlambe uyayiphendula indlela ayiphendulela ngayo ngelinye ilanga asazi ngoba phela nsikubukwazi ukubalanda ngoba phela nsikubukwazi ukubalanda waye unenkinga nokulanda uzikode ngangibona ufake inyanga lana unenkinga nokumlanda ngibona ukuthi unendlela ukuthi ungahluleka kumlanda noma kuyona yonke lento le mina nobafula angiyazi ukuthi ngena kanjani kuyona mhlawumbe miyezo wena ungamlanda mfowethu ngoba wena umadvertisela phela uzikode mina bengengize ngivule live mathiwa nangu la kwe comment section bafu aka request lapha ubani yana ubani comment section nangu la uzikode ngibona ku comment section azomfaka phela ikinga mfowethu wamenzani umkhize ubale kuthiwa uqolisekele kumkhize miyase hey angazi ukuthi ngihlala na print kanjalo angazi nawazi thina sizakujwayela wensika kuthiwa kuyaxoliswa kuthiwa hamba uxolisa kubani hey ngihlangana nje ngikhumbula lodwa ilanga kuthiwa mkhize for what nangu uzikode la ngimfake la oh lothi wewe phela yazi nawe lothi umthwana ngokusekela nje uyokuya mthungu sengivile uzikode asekho la awulawuli panel yakho lapho awulawuli panel yakho ngizama ukukhipha la ngazi kisho kanjani ngeke ngephutha lo muntu la yabanda izandla hey lo muntu angazi ufake kanjani lana awumkhiphi ngani noma mhlawumbe no moderator abaningi mhlawumbe kunanyanga wayenza moderator phela ngesiqonda angikwazi ukukhipha umuntu la awu ona khokha ngibona ya ngathi uyena lo uyena lo sawubona futhi uzikode kunjani sanibona ngibuthi yebo mntana yaphila yazi ngiyaxolisa bafowethu ngiyafonelwa lapha ngisemgaqweni
Uthiwa nakho ngathi igama lakho liphakeme ngapha kuNsikazulu manje ngiyadideka sengithi nawo ake ngingene kulo live aqeda kungisharela wona njengamanje njengobuka nje semgaqweni kwenze njani Mageba mfowethu umyeza laphana ufaka ivideo laphana ekuncoma noma ethi akukho akakuthola ngawe kanjani wakhuluma ngendlela akhulume ngayo so la kunensizwa la kade singifonela noma kade sesixhumana nalensizwa le WhatsApp ikhala ngokuthi iyadliwa inyanga thizeni but igama lakho liphakathi lapho thola lathi uyaxhumana uboxhumana nalenyanga le into eyisho insizwa kodwa ngathi anumi yakuyafika kuwe noma yakufonela kodwa ngoba ikhona nayo izoyikhulumela kodwa wena wafika wayihlolela indlela eyihlolela ngayo wayitshela ezinye izinto angazi zenzeka ezinye izinto yahamba yadliwa imali kodwa manje kwangathi nawo umuntu ophakathi ndigama lakho lathinteka kule nyanga uyazala nale nyanga niyaseThekwini mina wena Zikode wena impela wahlola ngoba engento ngangabona enye clip yakho laphana uhlolile laphana washaya emhlolweni kona angazi ubani oyekufake laphana encoma angisho ukuthi waka-advertise kodwa khona wayekufaka encoma lapha ku-Facebook angazi kwakushone bani kuthiwa ngathi into kamfowethu uMthembu kuthiwa wayibona leyo nto leyo yabo insizwa akikhala ngento efanayo kodwa manje yona engathi idliwe mayidliwa kwase kuthinteka nokuthi nawe uyazana nalo muntu ngazi indazana kanjani ngixhumele kanjani manje waqala wahlola le insizwa kodwa ngoba ikhona nayo la ngeke ngize lokho ngikhuluma kakhulu nayo izoyiphendulela Wensika engikuphune nje ulimi Uzikode lona manje wangifonela ngamfonela saxhumana yazi wayesengidlulele emoyeni mfethu wangitshela ezinye izinto ngizoyigoda ngoba ngivikela isithunzi sami nesakhe bafo kodwa wakhuluma kwakuningi okwizinto ezazikhona bafo wangitshela thena uzikode ngizophelelwa zimali ngizami ngaza la ngembethe wathawacisha ngase ngithi mina ngangilungiseleka nganginika isigubhu wathini yena wanqaba leyo nto leyo Uzikode wathena akayenzi leyo nto leyo ngabe sengiyaleleke inyanga eThekwini engeke ngayibiza ngaphambilini isibongo sayo yathi bayifika lezi zinto zayo Uzikode zenzeka zonke ingakho mina Uzikode uphumene nale nyanga le akwazi ukuthi yonke into engangitshela Uzikode ifike yenzeke ngoba egcineni kosuku lenyanga yayidla imali yami hayi mana wekudwaba isibongo hayi bo manje wena mana ndabezidamana ngicela ukuthi ungilalele kahle mfowethu mina ukungidlulela kwakho umoya wena uhamba yodliwa yiqola lenyanga mina ngingenaphi lapho wenzeka kanjani Uzikode ukuthi zonke izinto owawuzishilo wena mengifika le ifike zenzeke egcineni kosuku bese ngiyaqimala Zikode nale nyanga uxhumene nayo ngoba naye yapha sasixoxa mana ngixhumene nyanga mina Zikode yini ayishuka yaqona wena mana yini ayikho ngani yodwa mana ngizokuphula ulimi ngani yodwa nina niyejala ukuthi ngihloniphe kakhulu niyafika la kwaZikode Uzikode uyakuhlolela into eshiwo uNkulunkulu kanye ayibonayo edlozini wena leyo nto leyo Uzikode akutshela yona wena uyayenza njengoba injalo bese uzo-involve Uzikode ngingenaphi mina edlweni wakho inyanga yaseThekwini ukuthi mina ngithe wena uzodliwa wena uzophelelwa wena imali eqoneni lenyanga ngingenaphi mina lapho ngiyabona Zikode mana ufuna ukutshela mana ukuthi into ayishoyo Zikode ufuna zenzeke lapha uyaxhumene nayo mamela ngihlomela kanjani negebengu mina kukangakhi la ukuthi South Africa ngifuna ukulalela ngisanitshela namhla funa ngohlezi ngitshela mina mangabe ngikutshela into ngithi izokubenzela lento leyo mesiyenzeka ngisho kahle wena ufuna ungitshela ukuthi wena
mina kunobhuti la abaningi abekho namhlanje ngayikhuluma into eqaleni ingakenzeki azange meze bengalale futhi uzongitshela ukuthi wena ngihlangane nabantu mina ababulala abafowethu ngokusa kwenu wena wofunana enyangeni ngagolozela ini mina wathi ngenzela isigubhu ngiqaba Zikode njani Ngokubuza wathi ngenzela isigubhu Zikode wathi akayenzi nto kumele ngenze njani kancane nje Zikode uyazenza nigubhu Wenza umlamelo mana ndaba ezitha mina okwami neclient lami akusikona okwabantu abaningi la uyabona nje mina lo muntu angifonelayo naye uthi ke igama lami liphezulu kushiwa ngaqola umuntu mina ngahlangana nenyanga yaqola umuntu ngibakile manje Cha into kodwa ke ayikwazi kuphela ukuqondana Zikode ufike ungitshela into iyokwenzeka ngempela akukwazi ukwenzeka lokho Zikode ungahlangene nale nyanga into weZikode ithi wena uyathinteka kulento ngoba izinto wena washa izinto zenzeka kulomfowethu lo and manje linyanga le iyakwazi hayibo yakenzeka into ethi ayifane nale ngalezi ayikhadi lezana ngisibhizinisi inyanga lezi la wangena khona umama siyamcinga lo mama lo wathi ngidliwa uZikode washo wafethe ngidliwa uZikode mina wasephuma lo mama sasangakwazi ukumthola angisho mina ukuthi uZikode uyabadla yabaqola abantu ngoba kwagcina ngalo mama lo owangena ku live nakhona kwangawona u live kaZikode wangena washo le nto ayisho ukhumbuza ukuthi kwenzakalani ngiyikhumbula leyo nto leyo ngifuna ukukukhumbuza futhi lapha ku12 ebusuku isikhathi ngafonelwa njengoba ngifonelwe nje namhlanje kathiwa nanti igama lakho ngathi liphakeme lapha ku live kaNsika ngangena ngacela futhi ukufakwa njengoba ngicelile namhlanje ngathi ngicela ngifake sengikhona ngithe mangena umuntu owayethi uyena uqolwe mina waphuma wabaleka akaphinda akatholakala wacingwa engifuna ukunitshela kona mina bafowethu mina nginyanga mina yabona mina nginyanga mina yezwa ngifuna ukunitshela namhlanje nakusanalelela futhi nganitshela abantu bazokhandwa bekhandela ukubulala lo Zikode mina ngiyiphunga lomzonto elilukela yonke inyanga enenhliziyo embi wakwazi ukuthi inyanga yaqala yangamfuna uZikode usho ukuthi leyo nyanga inenhliziyo embi inyanga yaqala yabopha inyunyana engathengisi ukuthi kuzani yobulala uZikode leyo nyanga leyo inenhliziyo embi mina ama-client eyami client nekize kuwena Mageba izokutshela leyo nto leyo ukuthi kena idliwa uZikode ngani ngoba my client I've got discipline na ukuthi la esigodlweni uyangasi ungitholephi uzongithola la futhi mangabe kungenzeki lokhu engithi kuzokwenzeka buya kimi uyangazi uzongitholaphi la uzobona sengisekuyini ngibona ulife kaNsika udoti lo angisebenzi lona njengalobhuti nje wena webhuti manini silungise la lento leyo khona le story lana esiyakhona engizizayo ubafu la unathi uthi wabonelwa uZikode ngiyathika lapho yes yeah so kodwa lezi imali phakathi kancane isimoya futhi kancane nje yeah nehlisa umoya nobabili futhi noZikode ngoba lento ezibe serious uZikode wakubonela into akubonela yona waba nenhlanhla kwaqondana kwaba yilento le ngempela shothi ezokwenzeka uma ngabe siyenzeka leyo nto leyo mhlawumbe wayibona lo uZikode ngoba uthi wanqaba ukukunikile intozana isigubhu wathi akayenzi lento eyigubhu yena fine wena wahamba wayokomunye umuntu wafika lo muntu wakudla waba nezinkinga waphelwa yona yonke into mhlawumbe uthi yakuphela nani ngalokho wena ukushayeka kwakho noma ukuya ngale lapho uya khona iblame yonke uyishifta usola ukuthi lento lena ayi-connected noZikode kahle kahle impela ngisola kanjalo mina ngoba phela akwazi uZikode ungitshela into ifike ngale ngiyakhona ibe yiqiniso
Basale. Ngegroup ethi akayenzi leyo nto. Mase ngifika ngaliyenzeka into ngempela owayekade eshila izikole. Zikode. Ngicela ungenelela la kwethu. Mina into mina angiyitholanga ngawe kodwa igama lakho belithinteka. Kuthiwa igama lakho liyathinteka phakathi. Into ngiyithole ngalenyanga Mbumbulu le nginalo isithombe sakho kodwa ngidecide ngimtshele ukuthi mfethu mina engikwazi ukuthi ngifake lezi zinto manje. Angisekho lezo sigaba leso. Nangi cishe nangithuma uphuthu nena Zikode. Nangi cishe nangithuma uphuthu nginiqondisa nginilungisa. Ngicela ukusebenzisa ukuthi nina noma wawungekho wena la kodwa ngicela ukuthi ngithi mina ngoba ayikho ivideo angayifaka enkumbulo yakhe engayifaka nawo ngaphandle kwalowa mama wangena wathi umdlile nakhona ngagcina ngasakwazanga ukuthi abuye lo mama lo. So zonke lezi inyanga lezi engayifakayo la ngase ngizwile ake ngithuma uphuzu ake ngibulala. So hayi ukuthi ngiyasaba ngizwe kahle kodwa ngeke ngiphinde nje lento ezinyanga abantu ngabaxoyisa ngiright ngenene. So igama lakho lengela ngokuthi ke manje wena Zikode lensizwa le ngathi nena axhumana wehlola indaba ehlolela ngayo nalenyanga lena ngazi wa confirm ukuthi uyakwazi mina kodwa isitori sonke besingekho ngawe isitori sonke singalomfo nalenyanga yakhe le kodwa wena ubuthu uyathinteka. Yabo so manje ngilokuthiwa na umhlolela kanje angeke mfethu angeke ngize ngikubeke icala ngalokho. Yabo bona bengikhuza mina umyeza umuntu ebengimkhuza ngisisha ivideo mina kaMyeza kufakile lapha ukuthi umuntu othi wena angathinteke ndawo noma akukho nomazela khona ikhona izinto ezimthintana nezimnukayo. Angifuni ukuthi ngiyilandele kakhulu lento lena ngoba mhlawumbe egcina usuke egcina ngena abantu abazobesha izinto eziphambene abanye babhala ngamagama abanye abantu bathuka ezinye inyanga abanye babiza ngamaqolo. Wensika right evidweni engiyenzile ngoba ungi-invite la ku-live abantu leto abayiqonde kahle mina leyo-the kade ngiphumotha kuyona uZikode fine-ke nangokuZikode usekhona la ku-live evidweni engiyenzile ngathi mina akunaso isikesh noma iskandalo engimazela sona nginamanga kuphi-ke noma kule nto eshiwo unathi la wena uthola uZikode enecala. Unamanga kuhuma kunjani awungiphindela angithi wena ukhotha kumagama into engayisho mina ngikhuZikode ukuthi akaphuma entweni zepolitics because umuntu kamoya noma uspiritually gifted umholi awukwazi ukuhlukanisa isizwe sakho phakathi osihola ngokuthi ube usopolitiki. Then into ikhothile ke wena ukhothele ngisho ngasekugcineni ukuthi ke yize umuntu engingamazeli lutho mhlambe noma engakaze ngizwe mhlambe egcijwa kabi ama client noma mhlambe ngezikandali ngokudlala ngabantu. Silana la ngibizele khona kulento wena eshiwo unathi la umthola uZikode enecala yini. Cha kulokho kushiwo mfowethu ngoba babehlolela nabo noma ngakuhlolela ukuhlolela umuntu kwenzeka into ngeke ngisho ukuthi necala ngakwenza lonto le. Ngeke ngisho lokho ngaphandle makuthi uZikode uyena owathatha imali noma wena wamnikeza isigubhu ngendlela thizeni mhlawumbe sangasebenza wasenqaba uphinda amlekelela nje amlekelela ngayo. Angeke mfowethu ngithi unecala ngokuthi wamhlolela. Ngeke ngikusho mina ngangizonke ukuthi wena ngeke ngisho ukuthi wena wrong mina bafuna ngangirong ngithi amazeli inkandala mina ngeke ngisho ukuthi ngithi wrong awukho wrong ukuthi awumazeli inkandala kodwa wrong ngokuthi umfake la mfowethu ushare ivideo yakhe njengenyanga ukuthi wena uthatha abantu abakulandelayo baningi kakhulu nima nikhuluma meza abantu banilalela. So wena mawuthi asike iskandali owakwasizwa mina ngibuka njenge advertisement lokho bafo wena sikhona noma wasizwa kancane nsika kade kusho wena njengamanje la uthi wayibiza zonke izinyanga ezayithinteka eqoleni abantu nani waze wathi uzoxolisa ukuthi uthi nina ngoba uZikode wayengekho lapha. So awubona ukuthi mina nawe bafo siyafana kuleyo nto le ngoba nawe awunayo into ukuthi uthi umama ngazi wagcine balekile kanjalo enikhuluma ngayo ngiyazi leyo nto leyo.
So uyabona ukuthi mina nawe sikwi-page elilodwa wena ulwa nokuthi mina on my account ngifaka uzikode ngase wakhotha amagama la engithe khona ngimazela iskandal. Ngilwa nekuthi ngifaka inyanga mfowethu wafaka leyo nto wabhala wakhuluma into eyikhulumile ngilwa nalokho mina. Kodwa angisho ukuthi Miyeza umbono wami lokho. Angisho ukuthi wena wrong ngalokho. Angikujaji ukuthi wena wenza leyo nto kodwa ngithi kuumbono wami ukuthi ngibone ngathi ngiyam advertise. Wensika mina ngisiyona inyanga. Mina ngisiyona inyanga nsika ukube ngangi-advertise uzikode ngabe ngithi ulolani nokufaka inhlabathi eparishini lami. Ngoba lento le nje manje mawusukhuluma kanje unjengomuntu ofuna ukulentozana ofuna futhi ukufaka inhlabathi eparishini likaZikode. But at the same time kwanawo uzikode futhi awumazeli lutho. Uyabona yini ukuthi le nto le ihambe ikubeka kuphi uthathini umuntu la osober minded ola ku live. No, iside lakho ngiyalizwa Meza kodwa angiguquki lokho ngikushoyo. Ibona upho ngisho lokho lokho ngisho angiguquki ngimile ekuthenini ubum advertise. Mana bafo kancane bhuti uzikode awukhulumi ngani ngento lapha engiqhakambise kakhulu ukuthi uzikode akaphume ezintweni zepolitiki lento yabo izobalimazela umsebenzi wabo nesinkwa sabo okuyinto ebalekile noma mhlawumbe into ebebhlungu ukuthi mangithi akaphume ezintweni zepolitiki ufuna aphume kwi-MK. Nsika mina ngubona udlala ipolitiki lapha engangeni khona kulento le. No ngiyakuzwa Miyeza ukuthi wena right manje oba kasekho ku MK. Uzikode usakhona kwipolitiki angithi. Angishongo kanjalo ngithe mina ngaphume entweni nepolitiki. Bese ngathi mawu spiritually gifted awuhlukanisa isizwe sakho ufana njengomuholi uma ngabe uyilentozana uyinyanga ukwazi ukuhlukanisa abantu bakho ngaze ngenza ama practical examples amaningi ngabe lapha but ngiyamangala nje uma ukhothe into enamagama la angasegcineni ukuthi yize umuntu ungamazeli ikandalo kwafuna ngithini wafuna ngithi ngimazeli ikandalo kanjani umuntu ungamazeli nix. No kulungile mfowethu ngicabanga ukuthi sizoyivala kanjena ngoba manje kunabantu abarequestayo la ngeke ngize ngibafake la ngoba manje ngibuka isikhathi ngeke ngikwazi ukukhala ku live khathe sithi kunabantu abafuna ukungena kodwa la ngicela ukuthi bafowethu ngicela ukuvala lo live ngoba lo muntu obesimfakile vena asephumile yabo so ngicela ukuvala it's okay. Ngiyakuzwa mina nje ubeka ngayo. Awukwazi ukuvala uzikode ngazo uhambelana. Ubungakwazi ukuvala ulive umuntu ungamnikanga into kade kukhulunywa ngayo la. Ungamnikanga iside lakhe le story ngokwanele na ukuthi akwazi ukuyi-expressa igculisa. Usuyi-expressile nje wathi wena nangu uzikode lo okade umfuna iphutha kadulwa naye nangu kade ekhona la kulentozana ku live yena umuntu phela kubale mina nginayo inkinga mina ayikho into engithintayo into enizozikode nanani but yena ubethinteka and uyamuzwa nalomuntu lo unathi indlela akakhuluma ngayo ukuthi into akanenkinga nayo ukuthi uzikode wamqondanisela nama esehambe seyodliwa sekwenza izinto ezayishuwa uzikode yonke into seyiblame uzikode emva wayelani ukuyohlola kanti kuyahlola online sayithini sayikhuza indaba online kuyahlola online manje ukusebenza kwabantu akufani kulungile mfowethu kulungile ngoba ngiyabona ngathi ivoti liyangidla mfowethu hayi ngeze ngiyaxolisa mfowethu ngigejile ubungamncoma ubungama-advertise xolisa kuzikode ubungama-advertise uzikode nange ngena ubungama-advertise mfowethu ububeka nje uvo lwakho indlela ubeka ngayo uvo lwakho kuphela-ke kumina ayifikanga kanjalo yabo ngiyibuke ngenye indlela mina ngiyazehlisa ngiyaxolisa xolisa kuzikode bafo hayi kumina ukuthi bahlupha kakhulu abantu yabo bakhathaza kakhulu mfowethu manje makukhona into ezophuma eceleni ayingeke
bafu ngicela ukuvalelisa mfowethu. usuvalelisa bafu wayeyekelana vele ukugijimisa inyanga ngoba phela wayifaka isoil eParishini. Hayi ngabona ngasekwanele isikhathi sasesiphelile isikhathi sami. Ngase ngikwenzile okumele ngikwenze. Wasaba uphuthu. Hayi lutho uphuthu anginayo inkinga nalo. Uphuthu bazama ukuletha baligoqoza kwasho ukuthi kwase ku late kakhulu. Ngakhethe imali eningi ngibaleka manje ngiright manje. Yabaqala bo. Usebenza apho nansi kuphila ngani ngoba ngizwele la uconcern ngempilo yami eqaleni uphila ngani? Hayi ngiphila ngama-plan mina. Ama-plan kanjani? Kodwa ama-plan engiphila ngawo awangisondezi kumkhonazi. Awulawa angadiscloseki. Hayi ngiphila ngamaqhinga nje mfowethu. Hayi ngiphila ngamaqhinga nje mfowethu, ngamaqhinga engiphila ngawo nami njengomfana yabo. Njoba nawe uphila ngamaqhinga akho nje. Wona mapha amaqhinga la ukuthi udonsa uzikode la uthi uzomfuna live. Sengicela ukubaleka mfowethu. Ngicela ukuvalelisa. Kulungile ngathi bengakunika isigubhu. Izona ebusuku ngiyafonelwa. Zikode phuthuma ungena lapho ku live kaNsikazulu. Nsikazulu uyakufuna ngathi kwaqoleka umuntu egameni lakho. Ngizoshawa uvalo. Wabona amahlanti lapha ekhaya ngiyawazi. Ngeke azagijima zaNsikazulu. Kusho ukuthi lo muntu ukhandi. Ngifike ku live kaNsikazulu ngicela ukuthi bangifake. Sengikho. Ufuna ukumuzwa lo muntu othi waqobela. Lo muntu uyangidakela, uyangidakela ngikwazi ukuthi ungwakabani wena. Uyangidakelwa, uyangizwa. Uthi lo baba wafika uZikode wamhlolela. Wamhlolela wathi uZikode uyaphelwa imali odliwa imali. Uyaba wathi ufuna isigubhu ngathi isigubhu angisenzi. Ngefikeza wadliwa imali. Futhi mina ngangihlangana nalenyanga yami udla imali. Uyazi uyangidakela. Emadoda. Ngeke emadoda uyangidakela. Bese ngibuya kuwena ndaba ezitha. Sikazulu siyazi kwethu kwafika la wagijimisa inyanga eziningi nawe kwafika abantu kuwena bathi badliwe yimi wangena lo muntu ku live bantu bangena waphuma umuntu wabaleka okhombisa ukuthi lo muntu wayekhandile mina umuntu ozogijimela konsika athi udliwe mina lo muntu anokwazi ukuthi usuke ekhandile wasuka omunye futhi ekhandiwe wale eMpumalanga wathi wabhadala ngalo 50,000 noma 500,000 ephethe isikhwama imbazamba zengaka wathi ngithe mina lesikhwama sofaka imali uyangidakelwa njandini mina ngineyikhwama ezifaka imali mina wayipho lezo khwama ngingazenzeli mina mabe ngineyikhwama ezifaka imali kahle ngiyangidakela abantu bakithi uyabona Nsikazulu ndaba ezitha wena ngizwa ukuthi wena inyanga uyilandela ngoba ngoba nangu usiyamyeza esatutsa amandla ami uyabona uyangicoma in public shuni kukunyenyisile wena lokho ngoba angazi ukuthi ke mina nawe asizwani mhlawumbe usiyamyeza ongazwani naye usiyamyeza amayitutsa amandla ami in public wena sewusithika leyo video uthi ke akayekwa advertise inyanga kuze usiyamyeza afake ivideo yami ngiyamazi ini siyamyeza lo wawangona mina nosiyamyeza anginawo inamba kasiyamyeza wakhona lo uyabona usiyamyeza mangabe ebukayo zonke lezi inyanga eyibona inyanga eyenza izinto legit wrong ikona kuyiphi ubwrong usiyamyeza kushini lapha kule video ongazange uzekhulunywe lapha lo life wakho ngoba phela wena ubulindele ukuthi ke na mina ngizobulawa umsebenzi wami uyaphela wonke mhlambe nawe ubuthengile abantu baze bakutshela wena ku life wakho uxolisa Nzikode yabona this time around you are wrong xolisa Nzikode yabona ngiyabona ngiyazi ukuthi lapha bekunama client ami amaningi ngabi futhi ngiwabonile athi abzikode kodwa bafana bakithi hayi bafowethu kuyasetshenzwa lapha ekhaya kwaZikode kuyasetshenzwa bafowethu sakusho lokho namanje ngiyokusho ekuqaleni nasekugcineni bafowethu yekelani ukusetshenziswa kuthiwa bulalani inyanga phela mina ngiyazi
inyanga ngiyagqilaza ngiyidlisa ngamapayipi zonke lezi inyanga lezi ezikhona lapha. Manje mangabe uzobona umuntu ethi ke na umuntu eqhamuke esiyami sikaZulu ethi wadliwe yimini. Ukhandiwe lo muntu. Ngoba naseqayeni lo muntu wayekhanda ngakutshela futhi wena sikaZulu mangabe wena ngakutshela futhi ukuthi leyo nyanga ngiyayazi ngakutshela ukuthi usibani bani nokasibani bani enye inyanga yathi uzikode umuntu okumele imlandelo yiqola biza ngokulela abathakathi la ngantshela ukuthi bani leyo nyanga leyo yabona bese bephinde bafonele ngishe leyo nje leyo ithuwe ngisho umfazi wami la on social media. Yebo angifuni ukuthi ngibiza kanje ngoba wabuya Nkosi yami wayithoba waxolisa mina naye sesiyazwana yabona kodwa nje mina bafowethu ngiyazi ukuthi inyanga ngiyidlisa ngamapayipi la besisigodlo lesi akudlalwa la lana ukungena kwakho lapha eminyanga uyaphila bona abantu napa abantu babavula yini la ngizobabiza futhi khona manje uyayibona ndaba ngizoba lapha bazophuma besizakele uyazi lo uyabona okay kulungile futhi uma nanka abahlali afuna ukuvulelwa la ephasijini azohlola uyayibona ndaba khanjela zinyanga zakithi uzani nizothatha into yokuphila bazikode uzani nizothatha into yokuvula imisebenzi yenu ngoba imisebenzi yenu ivalekile anikwazi ukusebenza abafundisi uzani nizothatha izinto zokuvula amasonto osomabhizinisi wozani ngiseyile inyanga ngemzala yasenduku kungangithi ngiseyinyanga yasenduku ngiyabethela ibaya ngiyabethela imizi yabantu ngiyalapha amalungo ngiyalapha inyawo abantu abanezilonda ezilwaneni abanezilonda ezinyaweni ngiyalapha izilonda ngilapha izichitho ngisele lenyanga yasenduku kodwa inyanga lezi zamanje ehlale ekhuluma ngemali eqhamuka emabhanoyini ezinye ngena amafesterane esitakela zintsha uzokwazi nemali ebhengu ungazosetshenziswa ubani 071 969 2549 usekade lo okhuluma